Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Orlando Pirates ekaMagebhula the Sea-Robbers osukwini namhlanje iveze-ke indaba zokuthi-ke isibasayinile abadlali-ke abawu-7 kanti-ke osukwini la izolo i-Orlando Pirates-ke futhi ibikade-ke iveza-ke indaba zokuthi-ke loyo obegijima kwi-Mamelodi Sundowns uSipho the Master Chef Mbule impela-ke isimsayinile. So bafethu njengoba sibona-ke lapha ey'thombeni ibona-ke abadlali be-Orlando Pirates abashasha from amaqembu ahlukahlukene. Siqale laphana nje ekuqaleni uSihle Nduli from i-Stellenbosch FC bese kuthi-ke lo wesibili kube uYanela Mbuthuma from i-Richards Bay FC bese kuba uTsepang Moremi from AmaZulu FC bese kuba uNkosikhona Ndaba from i-Richards Bay FC bese kuba uMasindi Mtajela from iMarumo Gallants bese kuba yona-ke leyo ndoda the Master Chef uSipho Mbule from iMamelodi Sundowns bese kuba uTsepo Mashilowane from iBaroka FC bese sivala-ke nguSinoxolo Kwayiba from iChippa United bese kuthi-ke lo engimeqile lo ubheke phansi kaKotoyi ayibafethu-ke angimazi okungenzeka ukuthi-ke mhlambe enye imember laphana-ke kuzona ezimnyama mhlambe-ke futhi-ke enye yama-surprises esingawalindela asazi kodwa-ke nje ake ngithi-ke nje mhlambe uyimember ye-Orlando Pirates laphaya kwi-technical yalo-ke ibhakabhaka. Then-ke bafethu kunama-signings esingawa-expecta from now ukuthi Orlando Pirates ayiqedile. Kune-middle fielder ekuthiwa-ke njengamanje isifikile la eSouth Africa ukuzosayina kuwona-ke amabhakabhaka yale ezweni-ke laseMali igama layo Abdoulaye Morico Abdoulaye Morico odlala as i-midfielder. Bafethu-ke iyona update nje engiphethe njengamanje make sure ukuthi uyalike ivideo uyasubscribe kwi-channel mina nawe ahlangabezana kwivideo elandelayo nisale kahle.